E whaatalo whātu talo whawala Radio Samoa ile nei fo i tae ao ma lole soifua manuia, alo mai o talo leso lua. Wa mawhai na iona whai atu i pui o pepe i whale talavai. A matalo ia mai la sona nafi le swingo le tū la fono lea wa wha au popo ai whale talavai le lisi o no fuanga. E mawhai ona whai aitu i o tamaiti e ilano le ta ilima tausanga, suia mai ai ile na o le fō mai e mawhai ono iai. O pepe amata mai le ono vai aso le mātutua mo le whai au tui pui māsani o tamaiti. Lea ua mawhai ona anga i whale talavai e whai ai. Whai mai le Immunization Advisory Center o se swingo le awha a whai ngō fia i mātua awa e le ngata o whale talavai e umiona tatala. Ai wha apea nuu i tua e mamau mai fō mai. E le ngata i leo le tele o whale talavai e tatala i whai ungo vai aso ma o le awha a whai ngō fia i mātua whai ngā luenga. O whale talavai ua mai atalia le mawhaiono o lātou whai o tui o pepe o le ua mai a whaia ua o ngā wha apitoa mo le whai o tui o tamaiti. E le o tu ua i lano le tatau peona le sitalo le tamaititi le fō mai wha ale ainga mo isi umasiaki māsani. Alu maleanga ese le whale mai ma wha o lima i le tamaloa o lo iei wha atasi malana a vai le potu o le Emergency Department e Wairarapa. Po le aso to na ina tupu e le whale mai. Pe tu salo le tu lai sfun malitasi ma i reporti le Herald. E tu o ngā manu anga o le ao le tamaua a fia. Ma o le ana wha anatinati i lea lava po mōta o tonga. Reporti o le ana alu atu le tamana whaiele nei wha o ngā lima ma wha afesili se tasi le au whai ngā luenga. I le potu o lo o tonga fitiaila nā wā. Ma e wha apea na o atu lava i le potu tango loa ave ese mai i whafoleanga ese sai to tonu o lona hodi ma wha o lima i le ua wha amanu alia. E ono sfulma le lua tau sanga le matua o le ua mōlia i le nei mata upu. Ma o lo o tālia le tūla i luma o le wha amsinonga wha etu ma loi Masterton ma i wha amaoni ngā leo e māsani le ua mōlia ma le ua afia. I lea taimi o le pō tā ua mai pe amal sfulu ma le lua isi ngase na iai le whale mai ma na vave tāpu ni ai ma whai toto o le whale mai. E le i whai ngō fie i isi ngase na tā o oto le whale mai i lea pō. Wha apea le o whai ngā luenga lea e le i toe fia fo i ane ngā lulua i le aso na suso ai. O se oso wha inga wa toe upu i ai le o whai ngā luenga le umi o na wha atalo sanga o ni sikula ti wha apea cameras i le whale mai mō puinga. To a fitu tangata whasi o tia i lungo a wala te tele i totono le periota le e seta o le nei tausanga. O se tala wha anoa noa tele e tūsama reporti e leo ma o se mawalunga wa toe ma wa i le whainu umera na wha mawina i le e seta. O le lua fe lua tasi. O le whaalavlave mātu iana tupu i le pōle aso sālia e o mai le taime tu ufa atasi e talo tai au, wa to a whātangata māli liu. To a tolu na māli liu i le nofoanga na tupu e le whaalavlave a o le isi to atasi na muli ma liu i le whalemai. O le to a lua i lātou nei e whaapeo ni whānaua o ngā Malaysia, o loa o onga i le University of Canterbury. E se mai tangata māli liu o no whaalavlave tau ta avale, e to a tele fo i tangata mānunua. O le tae nei le tūlai ono na wha amutai le periota aloa i o le eseta o le nei tausanga, ma ua toe au ngani mai leo i ave ta avale uma e ave male wha au tauta a o toe fo i mai eile to a tele mai tā whao ngā mamalo o longo le eseta. E ono miliona le isi fesoa soani wha au popua ni usila ua wha ailoa mō Gaza wha apea Sudan. O le wha amauninga lea mai le minister o le wa i whafua ni usila Winston Peters i le tae au nei. A o iai i Aikupito e whailo i atu le whainga māloa Aikupito ma le liki a rapi. O totono o le 1 miliona, o le 2 miliona e tu inatu i māloa au whaatasi mō Gaza, a o le isi 4 miliona e mō tangata Sudan o loo pangatia, whaatasi ai mātu nuutua o iau fiai Aikupito. Saunoanga le minister o loo ia wha mausa li le tua ni usila, whaatasi ma Aikupito, whaapea le liki a rapi ma e tā watele ya ni usila lana langolango ya Gaza, whaapea Sudan. O le whaasilisilanga i le tau nei wa atoa ai le se 15 miliona o fesoa soani ni usila. Wa whaamatu uatu i atunu upangatia nei talu mai le tau ai le vau Israelu ma Hamas i le masino o ke topa o le tausanga talu ai. Matala muli, o le so wa whaailoa mai ai isi fuafuanga le malo mo le kuata lona lua o le nei tausanga. Tolu sfuluono vaenga ese o lo fufola mai. I le fuafuanga fōle nei mai tatau na ausia i le i umale aso tolu se fulua Juni. O le wa uma fuafuanga o le se lau waso. Ma i saunoanga le palemia Christopher Luxon o le manino o na whaata atitia o fuafuanga maso i tatau na ausia ai. O se whaingai whaingo fio na ngā lulue matuli mata ia pea mo le taunu unga manuia. I lea lisi, o lo mua mai ai paketi na ia mautinoa e le o alu ma o mautupe, ma o lo mulimuli mai ai suinga nei la fonga.
E pei ona polo misi mai ai le tausanga tālu ai. O loo iei fo ile attendance action plan mo a onga, whaapia le whaale leo au nanga o loo tau wala mai, I matanga luenga ese le malo. O tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.